Good morning from Rann of Kutch. This is the last morning and we're heading back home. So I hope it's gonna be a good day. See the sunrise. Look at the sunrise. So good morning, guys. This is the last morning. Have a breakfast now, and we'll go back to Ahmedabad to catch a flight tomorrow. So we have to stay to Ahmedabad tonight. It's a 400 kilometers journey to Ahmedabad, and everything is over right now. So yeah. I've already shipped my bike as well. See you later. Oh, bin kat sana. Kau sebab saman ke bag nak kia tu? Saman ke bag? Hey man. देखो लड़का तो नहीं हुआ मैं तू 250 लीजिए। कच्ची कला आ जाइए। कच्ची कला आ जाइए सर, आ जाइए। I think we met outside the tent. Yeah. I got to know you guys conduct something called NERM, right? Northeast Riding Yeah. NERM. Something in October. Yeah, October. If you want to come, can we also come? Yeah, of course, man. It's called Northeast Riders Meet, but it's for all the riders. Okay. So, are the dates fixed right now? Do you know the dates? No. Just follow the page Northeast Riders Meet on Facebook. It's a community page. What's the name you said? Northeast Riders Meet. Follow there, you'll get updates. From July onwards, they'll open the registrations. But you get the local cuisines as well. Nice. If it's a veg, you'll get local veg. If it's a non-veg, you'll get the local non-veg. Okay, I hope to see you in October then. Yeah. Keep in touch, man. Yeah, of course I will. Ya, khabar mah. Kupa jung mi bah benang ngai ngoi sisi ngwan ni khmat jung mai oblay bang adong kan bangi oblay bro smith. Mereka ane aram adong kan nadu na yin nadu ta oblay bang tang ni phano shuyung sistem jung ade oblay na kut ni ka festival jung ki bulat oblay dai kan ni ti singki oblay phai angal jung mai bang dai yang ni bang nya ba kham byang bang anta kena bang le oblay ai gwe ru nya kham byang le bang kham nya kham byang oblay kham bang nya byang lang baro map i pop jungi wailam ni jumpe shoy rismal ni husnio panjukran Jesus Christ witam jungi amen ya bhuj san phuar de Ahmedabad lai nyop khundai lai hunyop khundai la byang nak kobar kat tu la Spani benar. ada mah
Yo. Oh, boy. Or papat. What the fry ya? Fry. Roasted. Not fry. Thang Thang. What? Egg two roasted. Egg roasted. Egg fry. Boy. Oh. Bowl. Good. Bowl man. Egg. Kotori. Katori. हाँ. Ni pemenang tu ya. Ni lah kau jaga. Kauri. Ngipan asri ha. Ahmed Pur. Hamas lah. Ada apa? Sama lah bang. Oh, dia buat siang ini mah. Kembang tuh, kurang kali. Dan bukan atas kan bentuk dapurnya sudah dia menggorengkan atasnya. 94 kilometers away to Ahmedabad. Having lunch now. Kita pam jam entah. Saya duduk sebet. Mau. Hello Ahmedabad. Mana ya bisnis? Normal ya. So we are at Ahmedabad right now without our bikes, and tomorrow we'll head to home sweet home. Dari Shanghai Chipang ni ha, Palladium. Bikai gitar, ya gitar sah. Bas. Dari. Ah. Thank you, bye. Ada. Halo. Mà còn biết thì lệ yên nó là one here right. Dah bila wan shopping. Come one pick come your ear lah. Belakang tik ni dok chili potato. Lambat. Abang how you sweet. Jangan sweet. Address pak ya. Mana hotel Gana room number 4th floor 414 baik. Ting nak wan semua ru
nak hang nama lagi poin mix sini nama lagi hab ribu kapai bawai rimawi bakali jong imawal te bro ni enjoy am aram enjoy plat lại ju không enjoy phi trai te entah lasa lali dak flight te dan sampai ni video jong imah ba kham yo asu respect. See you guys. Bye. Ayo, Western Point. Kain point Western Point. Western Point. isi kau silang mat nih dan baru Tanya ya apa? kamu lu karai nih Masam kamu lu karai Karai teh tip top. Perfect. Karai teh tip top. Sedang na Delhi ke Shawaga Border, Nawaga Border. Ani Sanhajar Arspa kilometer dia nyangan. Kani karai destan. Momot oi ngate Siwan join nanti nak berdebat mah Siwan join ini one by road beda kali Siawai this time Okay, anything as long as you get to Arab. jangan Bahame mewan. Sunat bagi layo balik to the westernmost point of India mo. Dili dah kabait so sige so tunat ki perok ni nariram ki dan bait dili dah kabait. Ki sempat point south apa west apa mestang kabitu tangan ni. Kabitu. Anu lawan tawang lawan masuk ya sama apa julik kabitu. Oh, itu lah. Right one way solo. Ya, klaim right solo. Tangmang Mia ka Arp Santarik naka plane ke Arpun Rio pan nge-ride Lakbun ki jaka Gujarat. Te perkut mene naka Dholavira and ngasam exit batch po dapat yang fly yang man kini pan. Ini. Bangi barokat. Adi, bawa. Mentang dalam pok mendapat. Yang tiaknya portal. Buat pendek so ini. Serong kejong mo. Kau tahu dulai di harus. Kau lah ya dia. Ilah pok senior itu. Kau dah nang bapa. Iwegi na Pune ba Maharashtra. Barokat Maharashtra. Itu lagi dong you. Ini sampata. Sampata. Itu kan? Itu nak tidak kuat betul. Kau mana filanya kali yang ni sponsor. Oh nyak kali ni Siapa? Mending lokal. Kali sini bersukum tu BM. Lat chane mit nikong. Pas keman. Arir ko punya kali mana persempang lah. Senang gibril teh. Susan badai kat kaliru. Jije oh. Ni susahnya itu tau. Nerbitnya bendung. Best friend. Itu kayak journey the right nanti. Karat teh menang batai. Arwah. Sebaru katai. Dan yang lebih tenang lagi cik senap tu buat. Belum mau biang. Tip top. Biang tip top. Morning. Yang sedang ni. पर लगी प्रकाशवान बत्तियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश if you fly frequently. A safety instruction card is available in the seat pocket for your reference. Secure your seat belt by inserting the metal zip into the button. On our way home. Liban, go. Good boy. Beri omong kat dia ni. Beri omong kat dia ni. Good boy. Up. Yes.
Good boy. Good boy. Masa saya dah terkadang aktif. Good boy. Good boy. Good boy. Yeah. Clear help. Yes, good boy. Clear. Clear. Clear help. Huh? Lah kemana? Clear. 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 Kiss nombor dua, kiss. Madu layang lah sao. Kiss nombor dua. Dia buat dia madu. Turun. Kiss. Nombor dua. Mai di persajong video sim kamera. Yeah. Lapo ye. Ang I love you. Mai kiss biang. Kiss biang. Kiss. Kiss. Please help. Ya nak madu pula jeng, nak ambil teman. Hap. Ih, lenyar mentan ni. Lenyar ke man? Ha? Hey, Mana? masa mangpa sa email. Dan ni jing hap. Baba ya janti bede trong email. Xem. Alak ketin paham mama. Dah sawan. One more itu tu. One more. Xem. Eish. Đây cơ mà. Ai mày no give mày ai tùy mày. Yeah. Betul. Buat dua suah. Ah ni happen IP mày ni betul no long dah. Sebab ni berkat. Ni jangan ada mundur. Jadi nak. Okay dah. Bye guys. See you. I've reached home. Safe and sound. Bye everybody. Bye. See you. Bye bye. Bye bye. I'll keep you posted again. The tour has ended. I reached home safe and sound. Bye guys.